Kadi-kadi ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir I ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor mentak stem. Rakhe kari ke sengi bakarpang jong kariti sensyar kari ne kasam vidhan diwas henin kesengi. La rakhe ke sengi National Milk Day ke baar menta usnam halor kapang drink milk today and every day. But penlong program ajing hikai ke Meghalaya State Disaster Management Authority halor kamat disaster psychosocial care henin kesengi. Ki kubor babnya. Kari henin kesengi kala rakhe kesengi Constitution Day ne kasam vidhan diwas kum kadak kajingkan mau buram ya kajing piang laniting ya kariti sensyar kari da kakenhon ke basandur ya kariti sensyar kari hak arpun rio tarik unai wing kakandai spa asap kandai la pentri kam ya kariti sensyar kari hak arpun rio tarik ukala lengkot kakandai spa sanpo kabadai ru kajing sedang ke bapura jong kesensyar patba hakari India. Lapenlong ya kajing syong darbar lang ha parlimen henin kesengi bankan mau buram ya kate kesengi bakarpang kariti sensyar kari. Umintri rang ba adu kari Narendra Modi ulaong bakariti sensyar kari India kadon haka ya ki hok pat ki kamram jong kinong syong shnong pat kane kade kajing long bakarpang jong kariti sensyar kari. Ka Prasar Bharati kala rakhe kate kesengi bakarpang haka office jong ka New Delhi henin kesengi haka ba chairman UA Surya Prakash u CEO principal DG AIR News DG DD News lambat kiwei ki he katanan kilay pule lang ya ka preamble ne ka jingtho lamprang haka an jong kariti sensyar kari. La rakhero ya kani kesengi bakarpang kariti sensyar kari haka yeng bishar ka Meghalaya haka ba Chief Justice Muhammad Rafiq ulaple ya kajing pen inam daki dur ke balawan benishim benta daki khna school bat college uba PS thank you u chief secretary shaka sarkar jilla ulapen puli kajing tho lamprang hakaan kariti sensyar kari hakajing lang ke balalong ha main secretariat hashilong henin kesengi ya kate kajing lang lawan benishim benta daki additional secretary ke sarkar jilla lambat kiwei ki he sarkar. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi henin kesengi ulakren halor kejingklan jung kejing kentup lang hapo kariti sensyar kari pat ulaong ru bakani kepenlong yangi bengin thom ni kejing ringkat kejingri ya keburam jong kari. Modi ulakren ya kani kejing ajing kren ha kejing syong darbar lang jong baro artli ki yeng darbar thau an kari ha kejing ken maburam ya kejing dap new postnem jong kariti sensyar kari ha ka central hall jong ka parliament. Haka bayadai bat kate kesengi menteri rang ba do ulaong bakidon kato kat ni kesengi bat kijingja ki bapenklan ya kajing yadai jongi bat kipor ki balalen kita ki aimen se mingi bangin trei khambha shushu nak benta kalawei ka babha umodi ulaong bakariti sensyar kari kade kijing mi nak kajing ya pleo jingmun bat kajing perkhat sani bha jong kakenhun ka basan dur ya kariti sensyar kari ulakan mau buram ro ya baro kitu ki balatrei shitam haka banshna bat sandur ya kariti sensyar hakari. La rakhe kesengi National Milk Day ka baar minta usnam kum kadak kajingkan mau buram ru ya kalengku snika u Dr. Verghese Kurian ukpa jong ka White Revolution hakari India. Ya kate kajing rakhe la penlong dakatnat Veterinary and Animal Husbandry ka sarkar jilla State Central Library Shillong halor kapang drink milk today and every day. Haba ajing kren hakate kajing lang menteri rang ba ka jilla ukonrat ki sangma ula banjur halor kajing kongsan jong kadot hakijing bam paman kesengi pat bakumno kadot kalong ka bataimet iki khelung khna menteri rang ba ula kren ru halor kilat kilinti ba ka sarkar ka shim ban penbhai ka kamri jingri pat ula kadaw ru halor kijing mentoy ki bakinong ram hakaleng ka jilla kin sayo na ka milk mission ka bala pelat haus nem baladam ban kentiw kijing penbidon na ka jilla. Usembot menteri rang ba ubalong ru menteri bakmi katanat Veterinary and Animal Husbandry uba Preston Tensong ulaong bakatanat kal persangkat bala menkentiw kajing penmi dot hakajalla ulaya thuru ba katanat kadang kre menta bantawi ki jakari masih hakishnong ha West Khas Hills District bat hatura kumshi benta jong kate kajing rakhela ai kus nam ru chiki khana school ki balayawan banishim benta ki jing ko bapher bat kumjo ru chiki nong rap ki balatrei bha ka bayade bat kajing penmi don nakakamri masi kani ka khubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong. Ka Meghalaya State Disaster Management rangkat kajing tri lang bat ka National Disaster Management Authority New Delhi henin kesengi kala penlong ka program ajing hikai halor kapang disaster psychosocial care
La penlong ya kate jing ajing hikai ban khmi halor ka jing don kam jong ki kan huan bat ki tanat ki bakren ki bakaner jing erap haba don kino ki jing ja ne ki jing len shop kamariang bat ya ka jing la jong ki ban pen snguthu ne pen jajai ki jing mut jing perkhat jong ki lanat ki bangat hakum ki te ki jing ja haba ajing kren hakate ki jing elang Menteri Ketanat Revenue and Disaster Management ka jalla uba akarmen shalla ula ong ba ki jing ja ki basha penjular ki long ki ki bawanra ki jing do hak imlang salang kayo ka kot bat kumju ro ka pensa dak hak ki jing mut jing perkhat jong ki brio uba shalla ula ong ru bakat kum ki kendon jong ka National Disaster Management Authority kala kada uba ka day ban pendrong ya ka psychosocial support hakin tanat disaster management tina markata ka day ka jingkit kli jong ka State Disaster Management Authority bat ki District Disaster Management Authority bakin board ikiti ki kendon balabu da ka National Disaster Management Authority jong kari la penlong ya ka Kishan Mela ba arsingi halor kapang organic farming a way forward to sustainable agriculture hatura hanin kasngi ya kate ka Milal Krishan da ka ICAR Vivekananda Krishi Anushandan Sansthan Almurad Uttarakhand ringkat bat ka Agriculture Technology Management Agency Kibalawan banisim bentah kate ka Mela ki kenthop ki nongrep ki badan hapo ka district ki self help group Kidukat na katanat fishery bat horticulture ringkat bat ki marrep jongki. Haba ajing kren hakate ke jingelang ka MLA ka Silsila ka balongru ka chairperson ka Meghalaya State Council for Climate Change and Sustainable Development Management ka FCA sangma kala ong ba kalong ka badan kam ban pensap yang jingtem halor ka jingkongsan jong ka jingrep klem pendan kam dawai hakaba kala ong ba ki jingbam kum ki jhor lane ki do bon ki long ki bambhashu hakaba bon ki break layo bon jat ki jat jingpang Deputy Commissioner ka West Garo Hills Uram Singh ula ong ba ka Rilom Garo ka dikajaka ka badan palat arspa jat ki jat jhor khlaw ki bami shaki khlaw bat ki bad pun ki vitamin haki ula kanturu shiki start sayan ka rep karyang bat ki he katanat bakin wat benya halor ki te bat ban persyang ban kintiw ya ki klem da pentot ya ki jaka mi jong ki te ki jat jhor Haka jing rakhe kasngi constitution day ne kasngi ka bakarpang jong ka riti sanshar kari henen kasngi ka assembly secretariat ka jilla Arunachal Pradesh kala penlong ye ka jingelang hak DK auditorium haka pelau jong ka yingdor bar thawan ka Arunachal Pradesh ha Itanagar ulat ka jilla Dr BD Mishra ulo ong ba ka de ka jingkit kli jong away pa away unong jong kari ba unyada ka riti sanshar kari ban penlong ye kari India ka baklan Kibalay pa siya kati jingelang ki kanthop ya ulampang kayeng dorbar thawan UPD Sona usembut menteri rangba ucaw na min bat kiwe ki dukhat kayeng dorbar thawan ke jilla Kari barok kawai hanin kasngi kalakan mau buram ya kisipai kari kibalayap ha kajing jab thei bom arpundriu khatway ha Mumbai ha kajing dap khatway snem jongka Menteri rangba do kari Narendra Modi ka jingra kheru ekasngi bakarpang jong kari ti sanshar kari ulakan ma buram ro ikitu ki balado no ekajing im jong ki hakajing wan thombor jong ki le no hakate kasngi hausnam arajar pra Modi lapan pau kajing ngopang nut ha lor kate kajing ja kabalaja hakate kasngi bakari karakhe kajing long karpang ya kajing dan jong kai kajing sanshar patba Shwapan pankot ya ka khubor sa sisien kimat bakongsan Rakhe kari kasngi ka bakarpang jong kari ti sanshar kari ne kasam vidhan diwas henen kasngi la rakhe kasngi National Milk Day ka baar menta usnam halor kapang drink milk today and every day bat penlong program ajing hikai ka Meghalaya State Disaster Management Authority halor kaman disaster psychosocial care henen kasngi katong ila poy siya ka bakut jong ka khubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong mentang ini so na bat ka Delhi station na kabanta ki wepat ki khubor